nawamkela kambe ka Master Xitsonga analyst channel hey akulo ku tekeni namhla of course ta khe this an update about Gagash nangami ya yena mhaka se loku tekeni sina intro ku nga hleki because ku na ti information ta deep swinene se ti nga kona and stuff like that hinkwenu already video mi xoni loko Gagash a khomiwa if nga se yi vona ni ta vekela a link on top comment and stuff like that, okay. So siku ri karhi famba ka siku of course ra ti 17th August ni hlangana na post leyi nga fika yi tsala hi Rocket Live News lawa kombisile mhaka ku update va ku muhehlo wo sungula a ta heleketa maphoriseni no va a khomiwa xikan'we va ta ti vonakarisa ro sungula a court mixo lowu eka court ya magistrate ya Polokwane leswi ni swi vonini kwalano hi ku already ni hlayini yin'we ya mahungu koka ka ha ri ti-allegations a ni nge za ni la ku swi tisa ka channel muhehlo wo sungula of course nsati wa Gagash sa ni ri awu ku swa ku na nsati wa Gagash khomiwini swivoniso sweswi however information swi prove ku himpela ku le ku tekeni i ntiyiso because so our source ya ku ta kha ku ri MDN News vona source ya yena kahle no so ava va fika vo Gagash ka magistrate no as you can see kwala so ke ku ntla eka left ya Gagash fika hi kuma ku a ri na ngamo la to prove kwa himpela na nsati wa Gagash i khomiwile lero ku khomiwe ndyangu hinkwawo kahle ka ti khomiwe Gagash ku tlhela ku khomiwa na ngamo swi ni hlamari swi ni shoke ngopfu I was shocked a swa Gagash na already a hi swi tiva mara swa ngamo swi nga ni shoka swinene loko na yena save hi khe hi n'wi vona a ri le boxini leyi swi ni hlamarise hamba na mask la it's a tactic very loko ngeze if I convictiwa and stuff like that why mbala mask ya wena to hide your face and stuff like that so Gagash he was bold as mi swona kona lawa a nga tumbetani Gashman without any further waste of time la a hi ngheni ka case xilungano swi tiva ma swi tiva na n'wina mara ni ta zama my best ku va ni yingisela ku ri sweswi ni nga ta ni kha ni swi twa but I think the best point ni nga sungula kona hi kwala ni nga yimaka ka section leyi let's go. General preamble to the charges. As at all material times relevant to the charges, the complainant is in this matter is Lubick driver Ramaboya, an adult male with identity number stated therein, the charge sheet. Complainant is employed as a risk manager at Big Vest Automotive McCarthy, situated at Gathering Towers, 1 Park Lane, Verga Valley, Sante. As you can hear, so the complainant, lo pula case ne, eva ka Benz, as we should talk na vitor nga hlayo kwala, eva ka Benz, vona nga pula this case. So I should talk yes about the beef ka Gaza, but lawa the beef I vona vanga ndago ku pfulwa case ndi. Mhaka khale mhaka leyi as mi nga ta mi kha mi swi tiva ya mahlweni leswi nga endla ku ze ku pfulwa this case. Let's go. Capital Ltd is a company registered in terms of the laws of the Republic of South Africa with the registration number stated therein. McCarthy Capital Ltd had a Standard Bank account number, which is relevant to the charges before court. The Big Vest McCarthy Automotive McCarthy is one of the South Africa's leading motor and largest motor retailing industry. Its business includes, but not limited to, sales of new and used vehicles,
vehicle servicing and selling private vehicle parts to and auctioning vehicles. This Vest McCarthy company xavisaka timovha ta nyuwana, timovha ta pre-owned and stuff like that, and even the parts va ri karhi va servisa timovha and stuff. Ve ri xala ti ku endleke yini ku nga nsati wa Gagash? Vehicle parts to and auctioning vehicles. Charlotte Tiba, hereafter referred to as accused number 1, is or was admitted as an attorney in terms of the Legal Practice Act 28 of 2014. Accused number 1 is or was practicing as an attorney under the name and style Tiba Charlotte Attorneys, situated at 14 JCJ Corner, 2 Bicat Street, Polo 1. The law firm. Nsati wa Gagash, of course, as ni swi twa kwalano, is an admitted attorney. As ni swi tiva hinkwenu na swi tiva Gagash, nsati wa Gagash ku hi Xitsonga hi ri i lawyer. But there's some difference between a lawyer and an attorney and stuff. But yeah, we know hi to a lawyer and stuff. Leswi va hlaya swo kwala for lavo ka va nga ri ku swi situated at 14 JCJ Corner, 2 Bicat Street, Polo 1. The law firm mentioned in the paragraph above rendered the following services, amongst others: submitting claimants to the Road Accident Fund on behalf of its clients, winding of deceased estates, conducting litigation proceedings for its clients. Accused number 1 was appointed as an executor for the estate of the late Jacob Mathabatha, with estate number stated therein, on the 21st May 2024 by the Master of eCourt in Polokwane. Accused number 1 was also appointed as an executor for the estate of the late Masha, with the estate number stated therein, on the 7th of May 2024 by the Master of eCourt in Polokwane. Oh, okay. Hey, so ku na vanhu vambirhi guys, loko swi ni yingisela no, a ku na one person ku yo duma leya Masha, but ku na vanhu vambirhi laha i nsati wa Gagash a thoriwini ku a kota ku va a tirha. Ho ni yingisela vito ra lowun'wana na ku yingisela kahle ku i maviri i malun'wa wo sungula laha. Winding of deceased estates, conducting litigation proceedings for its clients. Mathabatha was appointed as an executor for the estate of the late Jacob Mathabatha, with estate number stated there. Oh, lo one Mathabatha, and then lo one i Masha. So ku ndleka yini lalo like this the estate ni zamenya ku Google ya swintsana nyana. The estate kahle to is basically more like the belongings ta mufi. So lawyer ya thoriwa to handle the estate, ho vula ku ti resources and stuffs va kombisa ku ni swa pfuna na loko mi kuma ku munhu a na swikweleti, lawyer ya kota ku va yi hakela swikweleti leswiya yi meka sure ku swilo swi settled properly. Even then loko se heta sweswo maneti, loko se hetini ku ndla swilo sweswo swi fike yi teka mali liya yi yisa kwini ka vana va mufi. In most cases vanhu va timali va na ti-will, so it means ka va na will la ivi distribute. If not, obviously it will depend ku ri munhu loyi a ri connected na mani, lawyer ya kota ku yi trace obviously. Sweswo swi nga le hanyana if nga na will, but yeah swi possible va nga trace ku munhu loyi a chelela va mani mali regularly and stuff. Sweswo nga kombisa ti-ties between yena munhu loyi a nga lova and also vanhu lava fika va sala va kuma ndzhaka ya yena. So leswi humelelaka la nsati wa Gagash a thoriwini under Mathabatha and also under Masha lava nga duma sweswi, vona va nga duma ngopfu ku va handla ti-estate ta vona, ku ri va handla timali ta vona and everything belongings ta vona loko se va hundzile emisaveni. Let's go. No problems. On the 21st May 2024 by the Master of eCourt in Polokwane. Our through the 21st May as Mr. Yeah. Number 1 was also appointed as an executor for the estate of the late Masha, with the estate number stated therein, on the 7th of May 2024 by the Master of eCourt in Polokwane. Upon accused 1 being appointed as executor, she was entrusted with powers and duties to administer the above-mentioned estates of the above-mentioned deceased, as they were stated in the preceding paragraphs. Therefore, accused 1 was further entrusted with money held in the deceased estate accounts to administer and distribute according to the Administration of Estate Act 66 of 1965.
As mi swi twa kwala ve ri hayi nsati wa Gagash la nsati wa Gagash mutana ni khomela ku va yi vibrating nyana susini la a ku nghena notifications, I'm sorry for that. Nsati wa Gagash a nyikiwile matimba yo va kota ku distributa mali leswi swi hakeriwa la hi swona so ma swi ni hlamarisa loko mali leyi tekiwe xinjhani so yi endla swo karhi sweswi yi nga ta swi endla sweswi mi nga ta mi kha mi swi twa kwala ka video a swi ni hlamarisa ku njhani kasi no nsati wa Gagash a lo thoriwa, you understand, hi leswi kuma ku i thoriwa as a lawyer ku or as an attorney ku i kota ku va i handla those finances and stuffs. Yo swa vava ya tika mhaka leyi guys, ya tika yo phela hi fike hi hleketela na family hensi loko yi sensitive mhaka leyi hensi ni te la ndzeni ta ku hlekeni this video yi sensitive swinene ka tika. Accused 1 failed to execute her duties entrusted to her by the Master of the High Court as executor of the above-mentioned estate. Peter Nyonyani, with identity number stated therein, is related to accused 1 as a boyfriend or partner, herein referred to as accused number 2. Accused 1 and 2, acting with common intent and for the furtherance of common purpose with each other, entered into an agreement to purchase a pre-owned Mercedes-Benz AMG G63 with the engine number stated in the paragraph here to the charge sheet, valued at $1,650,000 at McCarthy Mercedes-Benz Vonderboom in Pretoria. Accused 1 and 2 entered into an agreement with Mercedes-Benz McCarthy by signing an agreement for the offer to purchase the above-mentioned vehicle. On or about the 28th October 2024, accused 1 transferred an amount of 1,100,000 rands from the estate bank account held with First National Bank. Account hala yi ni vona se kha a video yi helela swi yo tsematsemanyana mara swo tala mi swi tweni la mhaka leyi a yi xota ku yana loko ni kha ni hlaya storyline leswin'wana leswi a swi lekiwini a ku ri timhaka to ku tlhokoni na lovo ri Mathabatha hi vona lava a va nga mixiniwangi laha so sweswi hi nga ya ka article hi kota ku hetisa ti-parts leti nga xota ku ya hi le ka video clip leyi hi kota ku ya mahlweni. Let's go. So mhaka ya Gagash loko tekena mi swona so it's verified na so se ya real for real va nga tlhela va hi tsalela yin'wana ti-information loko ri maybe ku na leswi swi hi confuse na mi kun'wana swi ni bayisa nyana ni ta mi komba ku swi ni bayisa ku mara hi va lava South African Police Services mi swona ku hi yoxe ya le South Africa ya mara ya ku loko tekeni ka swa vava swilo leswi humelela ku imagine South African Police Service hi yoxe yi postini swilo leswiwa yo Gagash yes, va kombisa ku TMD office na attorney partner of course va be involved ka yena ka money laundering kwalano na theft as mi swona kwalano. So this means n'wina mi nga vota a mi ri correct because ku hi ti-vote vo tala mi kombise ku swilo leswi involve money laundering na fraud so swa ku vo tala a mi ri correct so loko hi hlaya va kombisa timhaka ku Tshwane Metropolitan Police Department TMPD office ku nga Gagash a nga na 36 years old na nsati wa yena Charlotte Tibana nga na 33 years loyi a nga en atin very va ti vonakarisile ePolokwane Magistrate Court today as mi nga swi vona kwalaho va vonini okay. So hi ti 14 August hi swona loko Gagash a khomiwa na video clips ti kona kwala ka channel laniwa in Pretoria by members of the Directorate for Priority Crime Investigation, Serious Commercial Crime Investigation in Polokwane during a joint operation involving Pretoria Canine Unit, Bryant whatever, Flying Squad, Gauteng aku tika na tracker SA a ri ku track-iweni Gagash va ku Tibana handed herself over to the authorities this morning as mi swo Gagash nsati wa yena Gagash a ku ti henda over siku namuntlha of course ra the 17 August because a ku na mavarivari yo a ku na ku tumbela ko karhi a ku endleni nsati wa Gagash i va kombisa ku ri ku na ku hehla ka ku hi the 28 October 2024 funds were unlawfully transferred from the trust account of a deceased estate mali a yi huma ka trust account laha swi ni bayisa ni nga swi twisisi kahle kun'wana loko ni kha ni hlaya laha mali yi susiwini ka trust account ne
my one aka trust account. Okay, every chair one the FNB account of the estate of the late Mr. Masha. Oh, so mali a yi susiwa ka trust hikuva ni loko munhu a ri loyal na power ya swona ivi loko a yi susini la a yi chela ka the FNB account liya normal in huyo loko ri sweswi mina master tin lawyer ya wena na trust account i lovini mina ni nga na power ya swona swo ni nga yi humesa mali ya ka trust ni chela ka account liya wena liya ivi se ni kota ku va mali ya ni yi tirhisa liya in huyo mi bantu na ku nge vi na trace yo mali ya ni yi tirhisile. Okay, on the same day payments totaling 1.65 million and 100,000 were allegedly made to a Standard Bank account linked to McCarthy Mercedes-Benz. So mali wa a yi cheriwini kwale ka Benz as mshona kwalano for the purchase of a pre-owned Mercedes-Benz AMG G63. So na ku xava Benz ya G63 as mshonako. A hi zangi ku yi vona musi G63. A hi zangi ku yi vona. I don't remember seeing it. Okay. Va kombisa ku vulavisisi loko byi kha byi ya mahlweni byi kombisa timhaka ta ku kwalomu ka 1.75 million was allegedly unlawfully withdrawn from the estate. Yo. So ku tlhela ku withdraw this 1.75 million. That's why I say basically over 3 million because loko hi combine la yi va over 3 over 3 million mali because ani leyi yi cheriwini 1.65 million leyi na 100,000 leyi cheriwini ka swi ka yona why mali leyi vuyaka hayi man ani leyi yi ri 1.65 million plus 100,000 yi ri 1.75 million a ni ku swi twiseni kahle swilo leswi ku endleka yini laha kumbe na vo SABC vo bayiziseka ni twi na ku mali i 1.7 mara why hala yi ku 1.75 million was withdrawn or vo vula ku withdrawn in a way yo yi cheriwa hala kun'wana kwana mi ta ni pfuna na n'wina swin'wana a ni tivi swilo hinkwaswo na ku chansa mi ta ni pfuna na n'wina tiloyara mi kota ku hlaya xilungu. It is alleged that portions of the funds were deposited into Nonyane's bank account and subsequently laundered through the purchase of the motor vehicle. Okay, yin'wana mali yi cheriwini ka Gagash loyi a kha a dya la a nwa tihenisi na vo Blanca sorry Blanca. Okay. So leswi a va swi endla ku ve mali a yi fiki yi ya ka vana hi to vana va mufi and stuffs or lava va nga lawful ku va kota ku kuma mali liya. Okay, the matter was reported to the Hawks Serious Commercial Crime Investigation. The Hawks manzoni ku Hawks nkarhi wun'we swa famba loko khihla swi the Hawks. The matter was reported to the Hawks Serious Commercial Crime Investigation in Limpopo and registered for investigation as fraud, theft and money laundering. Yeah, I think leswin'wana swilo swi hlayeni ha kota ku va hi swi khoma kwalano ha kota ku va hi kha hi swi twisisa laha nga na confusion na huma ku vona i timhaka ta mali laha swi ni confuse-aka nyana because SABC va ri i 3 million a ni swi twisi kahle ku why va ku i 3 million but ni ta tlhela ka post ya vona so mara lawyer yi te yini ya state la and stuffs or not, because at this instance, at this juncture, Your Worship, we cannot respond. Even if the accused are intending to bring the applications, we are unable to respond. Okay. Va kombisa timhaka to eka nkarhi lowa sweswi a va koti ku va respond. I think swi clear la a va koti ku va respond hence va ze va ta na decision yo karhi. Your Worship, we are suggesting that the matter be postponed to at least Friday. That is as per our consultation with the person charged with the investigations of this case. Friday will be a date suitable to the state to be able to respond. That is the result of our consultation with the person charged with the investigation. This Friday, Your Worship, it will be the 21st of August, Your Worship. Your Worship, that will be all unless the Honorable Court has questions to pose. That's the court. Yeah, as mi nga swi twa kwalani case ya vona yi ve yi postponediwa to Friday
21 August ezimshitwa kwala se hi va veke makumu ngopfu na vona August Friday ku na ku huma mara kwala guys kha ku ri Friday kwala yi twa na ku na ri ku apply va nga ku i ta apply bill hi Monday ya ko ha ku ho to tshama va Gagasha ya to dyiwa boncisi ku le ku tikeni mara va SABC a ni swi twisisi kahle ku va va swi tsarisa leswi because very TMP, the officer lawyer wife in court over 3 million estate fraud. And it's just la because I'm mali loko mi vona loko yi combine la loko yi combine 1.65 million na 100,000 yi nyika 1.75 million. So ante ku vona wo fika va ku 1.65 plus 1.75 liya ivi va yisa ka 3 meter over 3 meter. A ni swi twisisi ku va nga va yi calculate xinjhani swa ni confuse nyana ku lala ntiyiso kwani kwalani yi nga veka vo ma 3.4 million ku hi leswi va nga calculate swo kwala a redzi it's fine swa mali hayi ta fa hi swi tshikini for now I guess loko se yi chayini va ve va huma vhele vo Gagash and stuffs ya va va huma so leswi komba na ku i sesi wa kona loyi a nga ana vasesi wa kha va ri kona as you can see swi komba ku ri sesi wa kona lo hambi i rirhandzu tibani and stuffs na mhani wa yena hi lava a va ri kona as mi swi vona kwalaho mama Gagash kha smile Gagash swi komba yena nga ri na much of a problem okay na bra Gagash ma a hi hlaya Bible na ku hlaya Bible u ni cheka akhawunti na ku hlaya Bible lo swa ku yena hlaya Bible swa ku yena a va ri kona vona and stuffs ya ha continue video vona ku ndleka yini la i stressa mani Gagash a va stress tingoma na yena a va na stress swinene va nga va kha va hleka vanhu bata vona hayi va stress swinene okay na Blanca a ri kona na Blanca a ri kambe ni fika ni zooma out first na Blanca a ri kona as mi n'wi vona ku le ndzhaku luwa leyi lo a ri kona Blanca as you can see lo a hi voni ntima sorry Blanca wena ku ni ku attack-ini na mina swi twanyana sorry Blanca ya mara a ri kona is a true friend a ri kona ku ya ku support-ini a ri kona ku ya ku support-ini Blanca la as mi swi vona ku yeah hi vona na hi cap yaleyo yena exactly yena swi komba a ri worried swinene for his friend I is too worried very worried and stuffs moko Gagash kha hlekela ni ri ka huma ni vona a tlha hlekelelo ni komba rape mi vo mi swone laughed mara his mother hi a vona hi a va khomekanga why police officer mi stop mara hi kombeterini ku a stop ku foda mi solo and stuff like that I think an overall le covering swo tala la ku xota a ni voni ku xota nchumu leswin'wana ti-updates ta kha ti ta hi ku famba ka masiku ya landzelaka and stuffs hi leswo loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe
guys, you know, so.